Kakav pas Miralema Pjanića i kakva je egzekucija našeg kapitena. 38. put pogađa rekorder po broju golova u nacionalnom timu Edin Dzeko. Eksplodirao je stadion Bilino polje. Belgija nakon šanci sada brutalno kažnjena. Plane moćne. Ideš petorce, pogledaj. Segati protiv Belgije, kako se to vidi, ali treba biti oprezan. Treba nastaviti, marljivo raditi, marljivo pokrivati svaki pedalj terena, dozvoliti Belgijancima da se brzo razvijaju naprijed, a pjesma o Edinu Dzeki ne prestaje, zaslužuje to naš